bersyukur nak Islam jong unausan hima. Ke National Hanyotra People's Federation Sengkeme hakalai potrik unai leber arajar arpulai kalalej banya kendo ya ke director jong ketenat ke koj kekhia bandawa weng mardor ya weu breu ubamdai na ke jaj benreu khasi ubalayo akam chokidar hapo ke office district medical and health officer East Khasi Hills uba Andreas Nongkenri presiden ke Seng haba ajing keren hadin melawan banya kendo ya ke DHS Uliathu baka sengkalayo jingtip halor kani ba utai ubar jela unsa sedang ban train nado ka sautarik ubnaya yong arhajar arpulai. Kumta ka sengkala persya jor halor kani bat dawa na ka DHS ban weng shisendon badru ban thungbait dau parado parasnam kibadai ki khasi. Kaseng kala ongru bahalor kani ka benta kanam syong klikti bat kanyai budin wat la dadon kam ban let yekendo ya ka menteri ketenat ke koj kekhia ke sorkar jela ke Dr. Maisel Amperin Lingdo. Kalian kaseng lawan meni kendo i direktor beri pej yang ni ya ka Directorate Health Service de wilayah i ka jingtip information di produk personal kijongi badan ke vacancy kurs ke balai ke cukidar hangte ko di MHO dan kalian ka seng lawan menikran bang ni u breu udai baterai apa civil udai u khasi udai u bender desi udai naka jatun reu Punjabi de unwan ku cukidar hangte apa di MHO lower resmia dan kalian ka seng persyajur ni banwan ra ku ta breu banlong ucukidar nanti. Kalau sang lawan yang keren mengi kenduk ke direktor kalau makan cengkia halor tak bentah. Baik kan kita vacancy mentah ini di post kat baka POE baru baik kat baka ini ke survey register system. Pada register kat baka dang ya cakaman. Baki bagi sang halang grup hisim kia kan dia register. Nginum yele menuan ra dekiwi pat kijat benreu bententrai hangti. Insim soy produk prasnam dia igat no ka jibri ko jongi menta kamdan ki babun samla ki jongi kimdan kamdan jam ki ya surum cheneng ya happy bantok bantu bantiem let's say bamdan kam bamdan kini kita ki hap akadi ka bam ki ngat kimja ki basni kum udrok ki ka pakai menta kalau menta nak hap padeng ka jikurdu ki kam ki jam ki kejuan ka jongi hang ni ngi kentu ka department bagat sipkia halor betak agenda nang bagai gai baro kalong ke besiso namata ke jongi hi pa ke bri new trap je ka ji krang ke jongi ke wanang ni ba medam ila ong men sipkia ban ila ong ru ban ya penbet ingin ngakam bat ngaken turu ya ka DMHO belau district health medical officer amte bakan sipkia bakan ni trelang dekat bat ni ngiru inla mendia teri dekat bagi kenang baka beri new trap kan like kiwen kalau kita rosta sistem pemerintah. Ladat thung na kamnoy to. Ya kan ka pos i omit banwan banjoin no hakate ka sauterik mentau benai. Jong u April. Umi benai banwan April sauterik. Kembali uban sajanya kata kam. Sajon yo yang kam. Kemudian kalian pipi persyak bang deban. Kalian jongi kum kaseng hi persyak. Jurhi kan ni. Ani peran ru lada kile ikelenti ke bamdai. Ini kam syutung. Ini kam la syutung bigum tu nomor boleh casual. Di tempat advertisement ini nomor gani kam kalau like di sini mensyuah. Hari hajing syah apa kalau like ke vacancy gemta pidi benkon lani. Penting tips kipai ba badan kum kata kam ke balai ba kenang kipai ba ke jongi ru kimio mana pelai. Mundi tangan di kawai pos. Tibu par lana triban long pin ai kapor ba in pelai nak kawai kapos ni penone. Kat kum kasong hajing start juga hajing peniak juga DHS hang ni. Di kenang ba kanlong ka ke ba dan buram ke internet kat ba kan ka roster sistem menta bagi seng balang bagi government ki sedang menyepen belang. Ikwa kata hajing start juga department kumno keniak baik tek dekat luti ke badai kenang bangi kum ka sengru ngisuhun nadu ka bengiwan kenduk kulupor menyekran dam tak beri ini terap antak ikam jam kibayade bat ni Pembeden ame kena haduk dayok tau kusi.
Oh, ikan ni nak kalian kaseng minum songklifti, bat nginang yai budian, bat ladang idon kam hiru ban lek hadu home hadu body page juga health minister juga health tu niai ben niai budian bat ngini keren, bat kenang kini kayak hiru kenum jasu, ya kepateng ke penuan ke jongi.